Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Mizoram chunga tol tro vai mim chini mim puile pok zo chi khat ve ve chu Mizoram State Variety atana lo nei tu ten an chin thei turin Agriculture Minister Pusilarin sangan office atlang zar Tour guide Mizoram in ane masak bermi samret pathum telom puina voin khan Tourism Minister Purobad Romoi roite hovin Aizawl vanapa hola manani Naktuk Assam le West Bengal Assembly in Khan tho ni na nei turim in bosen en kimpe felani to Naktuk atangin ramchunga puitling kum somni panga chunglam adu apiang tan COVID-19 vaccine pack ani don Voin Khan Mizoram chunga tolro vai mim chini Mizo mim pui le Mizo pok zo te chu Mizoram State Variety atana lo nei tu ten anjin thei turin Agriculture Minister Pusilarin sangan office atang zar Pularin sanga chuan heng toltro vai mim chini State Variety puan te chu anei tu ni na hum hal tura malak zuani tur thu soya heng vai mim chi tha afang lian le thar hlok takte hi ram economy choi kana tur man ro poimo tak an ni ti soin State Variety atana puan ne chin thei tura bot sai aloni ta chu Mizoram tan ne abik takin lo nei tu te tan masona lomom takani thu soi bok vai mim chini tlang zar tak Mizo pok zo hian kung khata kom li tanga kom nga te pain pok zo chidang ain anthocyanin apaihnem bik ti tarlan ni a mim pui hi tharhlok tak ni na kung po sanga rancho tan po tangkai tak ani don ti tarlan ani bok khwal zin te lo dong songa kalna tur le hmun te ko hmu tur tour guide Mizoram in ane masak ber telom puina vo in khan Tourism Minister Purobad Romoi roite hovin Aizawl vanapa hola manani a COVID-19 hripui lenga wanga Mizoram pon na thok lo thailo na awanga lo ho na zong du te pola training hi za pathumin an sima an zinga paswak mi somret pathum hena tour guide license pack anni Purobad Romoi roite chon covid hripui leng hi tourism chon ator sa hleti soin tuna tour guide training board sa ani thei hi alomom hle ani ati NYC tene tourism department te an thokhowa NYC lama tangin funding kan han dong boka ketianga Sarkar department le Sarkar agencies sam te asap sega siratiam taka tho hi kan Sarkar MNA Sarkar Mizoram ka kai Sarkar dana niya ula ko Mizoram commission te tourism department te training tur chungchang ale athak theidan ber tura kan ho rota in lo tang hoa training mo ting tak kontakan hi alo katia Minister chuan mumal takin tourism industry hi akal don hi na langti soin policy po ataka manga zarzo turjinga tour guide tour operator travel agency te baka mania ezong te antel thu soya tourism industry chu thangmek thangzel tur top chin nei lawani atibok voina tourist guide train chuak te hian tourist pakhat lim taka an hotir hian tourist somdang ran hruailu theni ti hi rilru apai a hrerenga khwajin tenen income ngeina in chen thatna siam zel turina fui ani tour guide training a sen sawi Mizoram Youth Commission kaltangin NEC atangin cheng no som pathum donani a training hi thakhat chung kalpui ani a tour guide license pack te hi ezana mumal tak anno ne vet hinan Mizoram Sarkarin an hlo tur guide fee aduanga Mizoram le state pona tanga khwalzin local te hne na tangin sum le pailak luna rem chang anno me vet he to don ani Transport Minister Puti Jelalin tlongan Aizawl City Bus Owners Association General Assembly voice somli pasirina voin Aizawl ne man pui Puti Jelan tlonga chon Aizawl Smart City project kalpui meka urbanization scheme noya peng poimo tak urban transport chungchanga malak na po Aizawl in mel thara mu the nan fin chwa thin turina soma city bus te chu Mizoram mel lan na poimo tak pakhat an ni awangin bus von file en call that konga te passenger te chunga hoi hom konga te tan la zual turin minister chuna fuibok rin om taka chhi pek chu sarkar nei tu an ni zia tilang tu le khole tui tha te mo phurna ani ti hria a hun taka pethin turina cha bokani SCBOA ten special road permit lockdown har satna antok thin ti a hriat pui thu transport minister chuna soya hemi chungchang a hen officer road bik te nein online kaltlanga ol samzo ka ti feldan ngai tu me kani thu soi Transport Department noya chia chi sang online na pek ani theinan State Bank of India nen indem na siamin railo te man the ani tur thu soi boka State Transport Authority in bus fare ti danglam chungchang arel po sarkarin apom pui thoi tur thu soi bok Minister chuan kumkalta hripuya wanga har sanan stak thenga bus driver le conductor te mani nuna thapin an pen chuaka Mizo unaw tangkhang lo hote phur tuwa tangin
sarkar le mi puitan thei to pan choti soin lom thu soi bok ani SCBOA khom pui hi an president pumal soma chu hangchon akai hruai ani Social Welfare Minister Dr. K. Bates chuan office chamber HIV dona konga hmalangna thar index testing and 990990 tana Mizoram sarkar le pol dangte thohuna taka kalpui ni theina ahong Dr. Bates chuan ri hlo man suale HIV chungchanga survey in Mizoram din hun atalan dan chu soi chu hre omle thil za thla kani thu soya tanlak na satangai hle atia hemi konga hian ramhruai du te point tanlak atu zia an hu chiang em ti soin tuna in en kolna hmun nei mek te po changklung zo ka kalpui turin thei top chu mek ani ati rui hlo do na konga hmalak na le rui hlo ngai ten nun phung pa ngai an zo theina tura din Jordan Center se thon po Chief Minister Puzoram Thangan hun reilo te a hong don ni in a soibok voina Dr. Batesuan thona thara hontak angchuam iTech team hian an thopui Mizoram State AIDS Control Society le Shalom lama thoktu tenen IRCA huna kalin a thon vekin service rang an pethei don ani voin chundar som pakhat vel khan Longklai district chung mong bukhua chene in pani bungra chu hman lovina kangral in kang hi pusan kima in veve ni in pakhat hi in nei tu pusan kima tenan lo a in dang pakhat hi lairam Iso Christa Baptist Goshan Missionary nula chanchin moilu alai ni in kan chan takhi hriat ni lo ma se erong bolna mei ti mi lo emo gas lek wang emo ani rin ani pusan kima in hi veterinary department rural animal health care block omani a he mun po hi kang mei kang kai thei din huna adin line thelmi thei ani ta ani kang tu de thom dol na hi voin ve khan khotang chon an thok tan ngala chanchin la khom lai hian engtengin nge thom dol na tho zui dan tur ro manna an siam hriat alani lawani heti la hian karkalta in rini chuna chene in somni pariat kanna ti dum zawa po chom dol na tho thunjom zera ni a in som vel sakzo to ani a in ren lai engamuzat o mek bok Champhai District NGO Coordination Committee chuan ram reveng him tu ten Tiaw kam ram ri an veng him tok lawa an hriat thu an soi hemi awang hian Champhai kho chunga tanga dan phalo bungrua le mihring zin chuak tur enfiana tur Champhai kho pui chung khan kona duty post siam hian mi ati raltit baka zin mi te hun khoralna a thlen phati an soya dan phalo bungra phur anom le omlo enfi athina ni awangin he mun pumpel nan hian district chung hun sang sum dona kong ruk lai ani pha ni an hriat thu an soi hemi chungchang hi sarkar le pui athlen an tum thu Champhai NGO Coordination Committee chun an ta lang boka heng baka in sarkar in rel bona konga district headquarters in a chan vo turangte Champhai khopuya da ani theina turin sarkar department sang in rel bona te ti puitin ani theinan ma chop tam tak an kalpui mek thuan ta lang ani district NGO coordination hian district level WMA MHEP MUP MZP te baka NGO dang thanem tak anin tel khoma an hroi du te hen voin khan Champhai thuthar thedar tu te an koma district ma sona tura an hmalak na poimo zual an tar lang ani Chanchinthar All India Radio Aizawl atanga puan ani naktu ka Assam le West Bengal Assembly in than tho ni ne torin in bo sena engkim pe fel ani to election commission chon in thana fel file langkang ani theinan electronic voting machine baka voter verifiable paper audit trial VVPAT man turin relani asama chon in than tho ni na hian assembly bill samthum pakwa in thana ne tur ni in candidate hi zathum somli pangan oma heng jing a hian mechia somni parukan oma heti la hen West Bengal chuan bill somnia vote thak tur ni in candidate za somsari pakhatan oma anjinga som pakoi mechi ani a West Bengal in than hi thore ta nei ani ang naktu ga tangin ram chunga puitlim kum samli panga chungnam adu apiang tan COVID-19 vaccine pek ani don nana khir khan nelo tan po vaccine pek ani to dona kum sang ka somsari pasari January ni khat malama piang te tan vaccine hi alak theyang vaccine atur jongjong thei co-win system a injelu turani a muna injelu thena tur ruwa mana po siam ani boka vaccine lagna hun nai bera taidar thum nuwa injelu the ani ang he bakain vaccine adu internet kal tanga injelu te chuan a hran pa in mimal emo sarkar damdoina emo initiative hran pa angai to don lova he ruwa mana zomlo damdo in anomani chuan phone number pakhat bial pasari panga hriat tir theiani voin thlangin COVID-19 vaccine hi viable thruk le singthum chongpe kani to a dar kar somni pali kala chungin vaccine hi noi sam pakwa siang ni chongpek ani heti lai hen dar kar somni pali kala chungin ram chunga COVID-19 shikai singa sangthum chuang mu chu ani a ti hian shikai mu chu to zongjong hi viable chakhala noi somni pakhatan tling to a mi zathum somnga pali nan thi pui le a ti hian shia wanga thi hi noi khat sing ruk le sang ni an tling to ani
Shivei enkol dam hi za zela somko poli point pakhat ani a darkar somni poli kala chungin Shivei enkol dam singli le sang khat chungan om a ti hian Shivei enkol dam hi Bible che khara no som poli anom to ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram chunga tolto vai mem chinhi mem pui le puak zo che khat ve chu Mizoram state variety atana lo nei tu ten an chin thei turin agriculture minister pusilarin sangan office atang zar tour guide Mizoramin ane masak bermi somret pathum telom puina voin khan tourism minister purbat romoi roite hovin Aizawl vanapa hola manani naktu ka Assam le West Bengal assembly in than tho ni ni turin in bo sena engkim pe felani to naktu ka tagin ramchunga puitling kum samli panga chunglam adu piang tan covid-19 vaccine pek ani don chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani